Marhaba beji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Buji buwaruji la walelo. Ngatina misubamili mihu kabisa kabisa. Owahandani de mwananyasi journaliste ya Afia Comore juzi vendredi na Kidini Hassan. Marhaba beji. Gari wanao. Alafu mwananyasi ta Kidini Hassan mwana mshohahe si ukasina ivanu haina Dimash kajaporoko savanu hafanya msafara vanu haruma mifumo miraro akakomor abo unaka takidini gemwade nenda kahumona Mwenyezi Mungu afanyezi wakahanza haringe shumbe shahada hapa vendredi kajawahi amla haisawa sudi vanu jana va samedi gelazimoho timizima nifu vanu ridungane dere mudelo utangani bende lazima yabili de mwananyasi Hasani Haruna womri yakaya ndio tuna wakati wali swali yardia haja yakaya komanda wataki Abdul Karim kuna mrehemu hafariki oshkaleo yidu itongeze president wa hatu lugo kasine vanu Sharifa katishindo kabanu howafatiu abange haina nungo za jiri izo ndizo mwanzao chake no tukutike karamba izo ndorambe abange mwananyasi nuhus shonga ipas ya jasa kidie masi wa Komoro uparu wa Gozibi mitina mkazado shende ya chikazado baze pete zengizo bana Gozibi Mwenyezi Mungu hamnika fumvuku ujola sudisho Mwenyezi Mungu haule fumvu Mungu ya mnikalo hotimba mbi na urenda nai etareya hingio nziro hoseni mwasi wanadamu nosini wa Mwenyezi Mungu avinge azali asumani hoi rimwambia ukaya enkodo hatunda sina enzi enkodo zihambili enkodo ya handani azali asumani nga unajaishi na armu si maraia nga si jeshi la kamili she armu loni yode zihanywa za hatu nizihanywa za hatu zinu zosumu hosoni mahu zihanywa hatu inu itongeza kutulala kutusiuha kutufikiri kutongalaza lazimu hozofikiri basta mdu mshikutushilo mwangalia na mdu mshee oihambilwa yafurahishiwa halafu kutushilo mfurahisha he hamuloniyo he armurloniyo di hanywatu abungabungari hombe yao nzia njema na mwendo mwema hosini mwa Mwenyezi Mungu basi hale yavo zeno wazifanya sambi zeno wazifanya salami ngaroba Mwenyezi Mungu roha hao uvirenzi ya salami na sambi waivira ngelazimoze maliza daula wazirenga ngelazimuke namo rizirenge ranzi nge Mwenyezi Mungu uringero haukakuna ukautobaki haukenie nishahaja ngashila wao yonga nzo wenewe abungi abo izoradori uhambie garazori uhambie ukabwazali asumani uparwa Gozibi amjokaya ihazia hao ejeishi wamirilio ihazia hao kawati mru urumo kawati mru ufikiriyo shaza nunguzirendao ngariziwonao wanzu ufanya ndobi jamrutuo wanzu renge yeyezi winike mwana aho netungo jokiri wallahi ata wallahi billahi wa rasuli ngamulabiyo ukaekati de mfumraru de vendredi wa Komori walo Komoro wajoso pareni wajofuma wakume au 20 shezi yao ikaza kifu yao
abongiabo yode message na kanzani mwambie nukaya na mke makini bwa Komor bawa Komoralo Komor mfumdaru au ye juma wajoso pareni ni jojira jojiri sho wakati wae mshaukaza kifubanu abongiabo kamkazo kifubanu mtondelende haku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darjuanza ukaze kifu Gato azali ya kaze kifu shakatuta ambasaderi ya kaze kifu ambasaderi de mumdeme koti Oimdu waikao Laguzi bana zinu zandisa Yehujabanu kiwatwani Yehujabanu kikomor Yehujabanu kijini Yehujabanu hauharambi zifanyuao Hawene sase manifestasyon zinu ene mnazibirao hawala wanduikao kwa jashina wahudhuria Place de la Republique Haizo oimdu muhimu haku harumase bana zinu Baishe yekanta do tira hausoni banu shaimru muhimu harumase bwana zinu lazima rimnikesho shahe monsieur l'ambassadeur. Marhaba ambassadeur. Rikubali. Haizo kwezi gamjo pare manama tulaib yajibani ya utugele tengo hawenesa ya jirma ya hese bwana zinu no sikiti furlo nuoso memasi wa ya hatu ya menye wao neyesi ya peu ya tendelwa ni gozibi Tulay, tafadhali. Webo sandae wa thumani Karibanu wanzo voti uzireme kumi Wanzo unjie voaho ufezebi Unatelewo weifa ufeka funi Rireme bora Iho hambu wajamaguni Mwazambia matanu ngulo maini Sibatalia yangu nene na uze Wana waswili tumbeni lala dongo Kinyora yangu bomza zena yatawa Wa mduzua Faruata shilesha jio Ukawenda washiuze kujari laha Wende wambio wazade wa ile jamvi Watoka ya mandawe wative silipo Mcharaze miswafu ya masera nao were makasha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kwezi mawatania wahima suya Komor Wajamalifu mashababi waleona maudu Tosana salamu gamzitekelezo hosoni mwaze wajizani Badia salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ukaya Omjihu rabanu haina mfumbili Gizo wajibu hosoni mwatu Hamade namna ya mwanama ala fevre ya zoni sabanu Kartina wakati kao gardole miwa Haukaya ya utaho kato hunai na utoa Reto toa Yejari hunde Abangi abo leo Riono wa baba hatu weka ulima Huka wa ulima maha Watu hunda mavuna ya mwizi Abangi yuedi lamna he dunia Omjo hatubanu leo riele wa ukaya Azali mbaba hami kaude alio Katuhula Katuhunwa Katina afanyao Ekati utwa fikiri le komo la hero ya hai Ninga mjuano Uka azali katu kuvurne Wala kana ukuvurne Wala kana uparo kuvurne Hakuwa katia kama kini Kaja kuvurne Fadhalika leo Yalo haruma matematiki Na tekniki Za uka embu taliondahu Embu hibiondahu Ema pesa ngwende atendahu Yono baba hanu azali alio Shakatina muo Wa ufikiri inti Haufikiri wanadamu Hawa ufikiri aru Shaizo na kanza zoni seleo Roana nyasi mazomana ikao Wajihansi Ya ukahaina wakatiba lovoti Wende wabuwe masanduku ya hao Watoe mapesa Wateze kandidaturi za hao Wandu waonga mjiadrese nao Nande mazomana Makandida ikao Roachongesa Rawasudi banu leo Watota watoeze roho zao fidia Watota wanate mali Shawangwa taho yezi Izo kazi na ukiri Izo kazi na ukiri Aina utaho Yeto lata Rangu gahulu
kabati societe ito na bakro abangeye zikaanza nambia wanazikinu wanazikababwa warimele sawa hezeme sazuka gari zinisiwao siwandurwa banu sitonwa uzinisiwa haukekadele na Komori yori ifanya kartulina dini au SMS hau zile hau fulani ya garsomisa wadani waoga sina za universite za hemlanti wa Komori hanao wangu orishinde karende Burseli wangu orishinde karende wana sozini shawa Komori wada kama profesori hanawe wazile wadinaswiri kamtoka radhi na mtuweze maliza hanyu bahaina societe batoha ya furnisweri azaliana we banu shaka mna utwa leo mkenkenti banu mrosanga hata zani ni msisebo ntimaulu hawani ya arugu ya Komori marudu waja mege kandida kweno ndahu eudoka udeside kandida dami ya jamandahu kwazi watukufu gani mambioni imazomana wa hesante ukarilemewa nasigarwa waswidi gari japaro baiza jazi nekeketo waswidi gari aminiu gasinatwa manku riranteza hatu ridiwazo warizaya ridiwazo wana ridiwaze meshatu nwarisaidi wajoka huja maulu azalingujwa sabonti babaki question de jour babaki question de minute azalingujwa ndazaya shone ona mjijue nyodwa hesante mzirenge makesa mapesa mdodala ukariri jebanu jodo mfanyani hazi maudumika mdo kandida bweno dahu reso pangusha hitwa abangabo leo tikaanzani mambieni hukaya gasi banu mawatwania wanashohangu mabali yangu wangu majenesi ukangarujwa uwaswidi mtikana shuhudi malijeria tao makamerone tao wawanadamu wa madasi nalo walo mwandani walemiwa malazapiwa gari wasaishiao haukada honi wato kaitadao dahoni wato kwa watumao waodo washashi shoa kwa uzila wawo wengi wanwabure walo mwandani haba walo imo wasambalia walo armori kritike emange wanazikabawa mribeshoza mesaji karumiloni ya dani karumiloni SMS mngimli tena mngimli kasibani hawatanya wahenti shakati mrajwa ruma kawati mrajwa ruma assalamu alaikum na mitena kaniweshe leo ya mwana mshohangu Zaituni wa Marseille kaniweshe mwana mshohangu Zaituni wa Marseille mwana mshohangu wa Shimbajini wa Shifunguni ikao dedamu ya hangu haukami mfunguni haukemana funguni ilio nabona ikriye asize lugu wazama lugu za kweli wafunguni na mrenti ze faida nafsia bati na ushila ina usiku msodo mwaniani yembajinile mwanani wafunguni haukanga mtongo amba na watu rafaladat na mkerazi wafunguni msihe yengazija umaumbauka nihitwa shayengazija mkerazi wafunguni umaumbauka nihitwa shayengazija mkerazi wafunguni umaumbauka nyimetete yembajini mrihamari mrisihe chombeni wasi ya mame wenye kamkopea kansugini wasa isandra wenye kamkopea assalamu alaikum achadizo hazihatino auka abonele wandondondo emesajere wafumbuni ni madhamana wafumbuni walio Faransa na msisi ndio dondondo ukase bwana sinu haina mdu kaonge dhamana ke lazima singare dhamana hendro ya singare hendro ya timenye chaso tipege lazima singarane mihono diretso notiana wanashido na hanza umenya ya tongesa se bwana sinu rahala tuwaswili bahana mwana matulai muhara message zinji bana chaka fikiru kaka wale ziwazo lazima wasielewe na mkadongozi wakado mbili amjo pale mwana mamla jao ikawa hatari kwa mrongo banu ya jainese emaunyahe mla jao tafadhali Salam. Bon. Nurdina mbari mwanzo nitabaruku mbavi ngabo.
samba mtendo okay bon avoka batizi ngizo hamba ngatujure je izo rizamba vanu na hadi usiku karija vanu dokana vanu yembana yino c'est une partition c'est une symphonie kizungu. Pour que la symphonie fonctionne, il faut que chacun joue sa partition. Et quand on a les zahali, les juhe, nganzoma la valu ekrateri, warohe les shungeli lirohe bala. Et on a ni mlunge na zidoma na zahali. Ni mlunge zidoma na zahali. Saba. Ganjozi jiroko more ni mlunge zidoma na zahali. Siriulo pari wengi zidoma na zahali tunga sibanu bese mifumo mingabi deja. Mifumo ngo mine na minga mitani. Senegali wao yu hata wafanya kolok tale hapo. Walo Marseille ile namna yoyo. Evonge manueni mndo anangezwa manaye. Hunuko elikabatiba jaishi warifumao. Shakarna ushinda ripatele zahala kartala. Republiki. Evonge bade kama numrengezo kama nuli nubangoro ja ronana re hadisi re lauliana. Shikangaranzo usikuze habari zinu zende bahanu. Narune namna heni mruba ovanyali yoene soana nyawalo komori ukana vanunga nyina haki lazimu mjuhe mzidai amtujule jovanu yavo nganyina haki nyinde mwalazimu mjuhe mzidai ngasi hunu ngarao wa ina usiku shikanga taho mdo urenge omdongo jo urenga moroni urenge mitsamehuli urenge mbeni sheka urenge funguni kwesi samahani urenge koni sha lezahala kartala la kalna vuwa ikangara nzuri lipate hunu garjo usaidi yari vala hindi kamra kaza nyungu mnenda do vuziza bo garjo do vuziza garjo do totolea shewa tu patale zaha do walokomod ebonge yahazia lazimu ya haturikeni do ushindari hashirisho roko walokomod ukaya vanu nganyina haki mleme mzie wambo kanari leme waowa chawo nchivanu hayo ndi namna hiyo hao pia sawa kartushinda na mtuka hiyo mtola mahia no garanzori welezo kana banganyina haki neze haki hizo kamna uparozi parisa ikaka mjajuha mazidai juzi tifanya video itapolemiki sambo kariti la pizza na bondo wakaulapiziwa wajuha warema hiyo heni mrachuwe mdu nakahuvumbwa bala komoringa wandu wanao ina usiku kaone mastei ya hatu shawandu wao rijotsa hawangarilani wasaya wastarabu warengo video na ubabu haringo warijibuo juha wenye wangare agwa mani kwezi welewa utidojo na mbio kana anunga lapizo to juha wenye wangare agwa utije urenge bari tambo kana utijore ngebari tambo kana juha ngawe bwezeba kutujuha wajaiza kizawa wambe ulile pizza yesu kuwala karule pizza ya mokana sima bweze hunu kandahu leori hambio kana juha garile mewaruhana sasite hunu wede wangari ya wananyuhoa na oyuhe bana agwa mwani wangari ya tsuka wode ya eche akupanga nyuhonda ya eche halafu kutuishio zanabao shango tukishabari tamba bwete evange amrejeiva na buka njala pizza mru uwe yakavumbulwa ya hausi unde jo awali okanu na kanvumbua balaini mnamba hala pizza akanesha yido wae ebange minjala pizza mru sikahambia wanu wala walode ona armezi walila pizza hani suku Facebook wala wabakisha yabo walone nemesha hao wambao kanari agwaju hamuwe bari kutahodaula haki wondo akavumbula ebange ikakutusahanula pize johonde wangare agwauda izi haki zao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba haina mkomori kene fursa ya habezo fikirio yode fasiri ya demokrasi au kaya etafauti hatu neze tabia mbi za azali dokaeka tuhanza ondoa bezo fikirio hao ndo afanye hizo wanzao haizo haina mkao leo ni maoni hahi lazima jaya tekeleze watina marisiza na wene sakaya wa Komoro wameanza ujaula haki ya wahaina kaulu yao ndio nafasiri au kaja ule haki hiyo jaule kaunge stahio ya Mkomori jaule haki hiyo jaule keni Mkomori ya huresha mlazimu jaule haki hiyo jaule sharia
Daula haki yo daula ya voti. Daula haki yo daula ya Cour suprême la Cour constitutionnelle. Shainu daula ya mafelewaka ya witi na Josamba. Ne utoka ukosa na kose, e utoka ukosa da saka sidirikosa ukarna kosa kadobili. Paka ruatoa. Na rantao daula ya haki, paka daula ya haki karna roche dingoni. Na wake mvua, na wake jua, tumu, gajuja banu paka mpaka ni daula ya haki. Nesebana sinu wakomori mwene wandodoro kasi nsibana nyangu. Shasisi wasari kaujua. Ukamkomori ngelazimo ya investi ya sandondondo. Haukemana rulona madhamana marileo dasi. Dabora kubali rwendesi wakelinu. Dabora komori ikao leo. Wakaharma indobo. Wamin baladina hadha khaswa baishe mwishande wahangu. Zifu leo. Zifu. Naranzazo mana wakweli. Haizo kando uparo hura madhamana wakweli. Eka haina mkomori kaja kingiri ya siasa inu dondondo. Ya ino barabara. Ya juwaye wakweli ni wanrabo. Ya rengesa kweli ya rantize nrabo. Daishi ngujo kaukoza kawende nduhuze. Narike madhamana wa kisiasa wa kweli ishati madhamana utaha postu sisi tutaha postu sisi karandorleke sasa postu sho wakati wa urenga postu wongo jo huja na hiyo de message jombi SNT na union de l'opposition c'est parti pia ndio wambia okay wakati wa tabuha rahako jaja chimala ndio banu pakari towe ni abilio pakari towe bungulilio linu pakari lekeze ze place rondondo Kenti ya sharia, kenti ya kweli, kenti jo ustaye watwani, ustaye citoyen, nikaenti hamade Faransa, hamade Marekani, hamade zentisi fulao, niroe harumanti ya mafiti, ya witi, ya uamivu, hamade ilio leo, yode mahala mkomori ya lazimu ya waswidi, haizo sembana zinu, kasijari shangaza, nemana rahimabanu, vuwa na jua, haukangari joezo tsahao, ijo kenyangu kale ombranikiwa €100, wanikiwa kartuwa unatena wadaza, ango udahu, wajahunu, na tude diaspora ya kweli, wajikaza hata zina. Sisi wabakari si diaspora negatif, sisi gasibana. Positif unge dahu. Positif ya hulo, kejenda, kejafanya chumbili, walala. Shanyinyi, sisi manarula banu, kardi abdu paro hulo, au kanga joshua sahao. Haizo, abdu paro manama ustad, au kaya, hena mnokati ulio. No, yo ari persi ko rongo emru kamil hapunga mtumni komrongo ngoka tete rike fundi ya tu fatiha beshe zinye fatiza jiro skole un chamdo ni kama na persi mwanzo ya tabaruku mbabi ya inasema unyae mpaka daula yaki. Assalamu alaikum mes compatriotes, sinano wazinjiza umwabiani shanto ndani ndege mikrofoni ni na mwanano kwantambisha ho surtout les députés wa hatu les prisonniers politiques les mwana hatu ya violewa juzi moroni wamsite Mongozali Swali akadoha baka l'héroïsme est un luxe, n'est pas à la portée des esprits peuples et des gens de petite foi. Watikana beka ma député wa hatu wanwanemewa izoka japaro ya mwedunia badi Komori si ndo wanu reinvente nomination hadani wandu wakafanywa mameri 2008 yewelwa votewa amepale hamramba ilade pale msajaji amika ipala pale ya madepite wakaula msajaji alafu juzi jari no mama depite wandu ikao wazulu mbandu watahao wajaze mabosho nezema shakwati yao waje wafanya roho za hensi za wana wa maraia au ka depite wao votewa hafanya proposition de loi wandu wabadilize ngozi lwa mwenti na yule hatu kwa parfano roho za elimu. Donc tikadani wabesho na message ka garijwa ka mzulu na umezi upasheo shana mtokaza na ba muswani koti huli nukta vili tikadani ambie wananyasi walo prison ma prisonnier politique ja zambo abanu ni mwana Nurdini na wasaya l'ancien président Sambi yafungwa gasina bioto mahamili hambilwara hibi mapesa ya passeport santé économique eka hizo kweli le janvilaza alino andwae na wamhukumu bayode heli kamdo abilo haifanya itendo shii ni hukumula kanga mahakama ngesa mina hukumula mwabenga mumfunga mahamini mahakume mumfunge kama kweli Sambi yabo yaliyo ngema na Al Capone Abu Ashrafi yaloba vunwa mbabalu kumali gozibi zabari akabo kade heli wazali yabo yafunga asabi
kaubidi Abu Ashraf ya jure mala uzima na sali akaoda kauno sinyeze passport za isi kainde donc eze passport ka jazizo uziwa kikino ndwa kwa tozi uzata leo voilà donc sola disons joie et ma pesa hiba sola abange babunomba balukuman zavirite na jaza na rahibe na rajazi wala emanalo vala silongo ziji babalukuman amwambia swanga wadaona mimi gambo amubamba gobani bawibi 90 millions ya wao tunahufunga kauja unangaria yamfanyia shataji solange bala ngurendeze mbizila Izararus kanana bezi zavira za violi ya mwanama 11 zavira Komoro ngamtabiero haka ameshelema na masale randi 2010 na marehemu Funchamas likarimene kampani tayo na patabla za kweli likaumene kampani ya pedofili Komori donc avoir mtoshela sale abo zanaozi zajiri akarika fanya fishi zinji ilifanya article na ile mwezi television za Komori likafanya deba hiyo donc zizi jaza mwana woi sitabia juzi wakaza baba Facebook na wanduka ama wala taweze mwenye nyongo zao tishono mbianzi hambi moroni nguna ngwaboka olaka ja viole wa shaila yalama kento ila partout sabeba ni mwana ama kumedo fanya roho zaidi hiyo kamhanti halafuti msula wanzi ana usiku wa mwezi na uzini sabeba nu mwanama kumbe uonge na akilika wale ngu decide afanye ngo zaidi hiyo ngamprotege wale wandu wafanyaze ngo zinu bari wandu wala mwafami kuu wazala mwa kapitali badi wandu soti par la mwafami kuu shabanu famille kuu timali na dajila famille kuu les malaises l'éducation chati kari au vacances ya la Dubai abo una famille kuu et famille kuu na mbeba ho violeur beba ho pédophile abona wao wabeba hao pedofili wajuba hao pedofili ile maana kao wa viole kwa watoto wote huo wanu waweshele hao ganyi waira na wafanya shitendwa hakai mzungu abakino dimo consent mitula uzabaka ngamjuandu enji wababufu ekaita na shaili washichiri amwe mijihatu majirani wao gazete Facebook zao wazandia daira ndizo zinajiri wandu jana tamtima rongo jana tamtima fanya article wano wadanza bari ziwahusu amo kwa turongoa bao watoto mrani wa mtangani au kwa turongoa yoa hibu na yoda ila bila daula unafiki wa hatu wa Komori hawaka wale mkomori haba haria na mruyanza mwizi shayo mwanzo hejirani wano donc avo sisi kangawo pedofilo hatu mimi da handani kamchomba hangu aviole mwana mamsho hangu hauwe mwa jwangu aviole mwana wangu bideo hadali jomtenos bawe katidaza abo mimi iranya fanyishe tenwa amoya yenyi ni leonga mburume ndogo za kisheo haringa ishimde sheo shaifami nartidenose mjomba nartidenose mbabakamu barende naye mwana babo katopwa famille sheo famille ebane sheo kishoda hu wobo mbabe mingamina wanawani mimi nsonele sheo mjokanisho kaleti mule jirani hayo mwanzani hayo mjomba harende mwana wangu wangu ni dazi abo mimi nashondashi aka mimi ni baba mimi na kaulazimu ni proteger mwana wangu shansi proteger jomdena naye na naribulie mato ni hata unafiki kama mwana tiwa mzima msizone mtimizi les associations zilo Komori la ino surtout anu haire droit de l'homme et de liberté et vano ngwana manahindi wanangu wareda zembi hazi hao mimi amamo wala wadorenga ze subvention wanikiwa warengeze mali wanyisa shakwati wala proteger wana eza barira zizi za jini waturongo wajafanya conference ya rabojuzi sio na mzazo tola ngurongo bala ngobokari na sikino watu tuanua viole wana bari wana watu walo lekoli ngeva no yare ndo shetendwa wala ndisimoshele wala timwana mwana plus ulo mwana unale problemo matali doko wakomori na rihatika balileo zijire jirani shamaruga jomjiriani assalamu alaikum hadisi ya jabanu lazima rinike ihaiba ya hayo haukaya mwana wa mahakumena mwejao wa mwana ikao lazimu keha protegewa mwana ikao lazimu yastehilwa ya johua harumao ila mahaya hahe ya rendehe mrumshe ya tunguwe mrajuka umwanza ya ishinde nae itendo ya chapeu hamadisho haina mahali kao shijiri
eka Mtsangani eka Bajanani hawa haina mahala itendo hamadisho ngarishilanio ngarishilanio batina mpaka ngarishilanio batina hata ndongo nzima ngarilanio wandu ikao leo wafanya itendo hamadisho na singarilanio wachau hatina la kimoroni ekaze ndongo hizo sijiri moroni ngarilanio sisi wa moroni emrufanyeshe tendo isho na haina famikao ya kimoroni ijohanza ibaye tabia mbi hamadizo ngarilanio ndo hamadizo ngarilanio hata kaitauka na mpaka haukaya kabati ujohanza ndo hamadizo zihonre mwana hahe kabati nga mzima shamwe njezo kwezi tengo neneseka oulaulani fwa itendo hamadisho hekibinajamu chatikatana mbe mwanama ukaya ngelazima ushinike fasiri wa kipolitiki yani dokaya abo ya serikali ya nrabo ya azali abo kabati justice aka justice emana justice ihafadhi wananti ihafadhi owana ihafadhi maraia ekando kwa hamadizo sijini wa Komori Mtilore mana haru mafumu tima basi shangela simori wa sudi haru mederaja ya lazimu yo bongozi kwa hamba problemu ya protection ya he oana na yo problemu ya he eta na eta souvent ngefanya uzibutala hamadizo owandu walo haru mwezi wafanya uzibutala sitiro rahanizo haizo ngela simori nde mala lazimu ziwaswili ngela simori ya ferio iporte wa plate richinari dungi hata yani haifanyeshe tendo isho yafungwa ya inesi wakando kama nizo kazifanyiwa gari la anio sonti pia ya diaspora gari la mahala bonti pia zokaya zitendo asiyofanyiwa hamadizo za udhulumu mwana ya tutimu maha 18 hama 20 ya tsungoa ya mrume ya tuko mtaha ya mlole gari la anio zanogo hizo kwezi watukufu wakati unamjo parai manama wanakatari kwa mrungo ewa garjoni ka fundi faharo mrungo faharo yari tole fatihan kubanu reshe onukao leo wa hondo ya wahumba yoden zatu sonti pia na ukaya wakati go mziro haku hevua shanga rjolungia na haina mkaonge na mauni anzo enese banu kujojarengeze paso sonti zino ya enese mwana mafahar enele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulihodo unyanya hatu na bora sanganyiha ki unyanya ki uwanzani ne hamu ya hatu ya enti ya hatu karjajo jokanga sivanu sonti pia bake manya sivanu ya hundwani njema rike karimu media ko jombe ka hundwani bi awege aina katirjo samanya amala ni amada banu hamade namna zambishia usiku jana rumwe conference ya uonesa ya uka banu kartute na haina mrika yao mzungu jobireze na gazinu banu ya sione ukasi ndu tabu hao baziti journée culturelle sha si wandu waikaya ulijabanu garda hiyo nongo lione utungu wa hatu lione sema sikitifu ya hatu ya henti ni waikayao basi banu ritimizi mezikume garda hiyo nongo banga bo wandu enchi wazungu wabirao banu kwachao hauchawa nebo rizinao shakwa turenga haina mdenda yaona amade mafoto ya la miaona obala wanyanyasi warendo hamada zina shanga hiyo na ukana karjarenge mafoto rakaza au kaze famisa tuomba ukana ile foto ngere litambishao zile dezala zimu zionesie mafoto hamade ya lodi ngoni hula nyanyasi Afrika waonesa uka karna ujaona damu hamada inubanu jerido tehana uzina wakati wa uzina ngojo huja wakati wa uti ngojo huja abage ikamhimu hokani rapele mnarobo uholio de namna raoneswa jana harumai conference ya uka ritireti ribuli haina wandu mafumvu maidi ikaula simu haina utokana nafasi mimi deja tede Trocadero tede harumwa manifestation ya antibokozo tize wa Komori na rinoto ulemevu ba mzee watu tulei bazone sabani ya uka wakozita wao washashi Komori mndu mtima do kufanya serikalini ba wote ndo bakibala masihu ya ja wende walibala anamdala unono watomba watawali namdala unono ba hiyo de ya kabla simu sonti pia alifanya mimi ya uka haina katiba jokanya nyasi wakomelwa engeri tanganya sonti pia Afrika jabora jibi ya uka wao watambi hao kolio Angleterre wamba ngwaro hao iyo dengo ni mazedi walikouzio ba mnyeze muna watambaze jena mna walitambaza watu haizo wakabatu sisiri waone walejeye rirenge puissance ya tusi Afrika lelo mumri atona ngo yaisha ukana manifestation ya wanyanya si wao tao jana watawali saidia wandu wengi wa shukuri ya minaso hawaito
e bwana urongola we yakaze beri yadungo wone armo metro yo para Donald tizone sacha na yuka engola kamkomori rutwanga mfubu na wazero yakauza bachana wallahi tilaina msira tone sema kauli yakayaone saru mami naswaha hauka uomdata urohafu haziono na njia abo haja kupangwa wa madaziru gebani sisi maislamu. Non, je tiens juste à remercier ce que vous avez fait hier en nous rappelant que le geste que vous êtes en train de le faire tout le jour dans les métros, si c'était un Comorien, il aurait dit ah lui il est fou. Or, en vous écoutant, on a constaté vraiment que vous êtes quelqu'un qui a une tête bien faite et bien pleine. Du coup, je profite encore une fois pour vous remercier. Haizo watukufu, gela simuyo, rifanye jitihadi riloto ulemevu, basonti pia na geste wa ilifanya waban. Wallahi azalika timakin. Haizo mbiati one hata na mjewan babo tsungo hameza haki arumati hamanda yino kwa waliko mori botamba okwatina monje okwatina tele kwa tuone. Chasi sio jabana. Haina mrunda tombonda. L'unifoto livumbuwa manifestation na partage tulei biazamba bane okangara bonga rumilo zora bukabatu rumilo bana warumilo waodo tomba na mjomwende na mlikomnariani shasi hisi rija mvua rija hemidu rija zemali tatu ngari tangao ngari udoze tiriko haina mabira itoa banu Mwenyezi Mungu jori libado ikamfwa benze shakabli ada bolicho wone khairiya hembana raiwana inu neze mfumbili chabani zonti pia Mwenyezi Mungu kana uranti rekanga yo rekakaulu rekamsaidio wa wanyanya siwika yao waonao no waufiwa no wauliliwa no wafungiwa waonekana abantu ngabo wanyanyasi tawanu shazinu Mwenyezi Mungu ujumliva ni kama wabenze njema kodi lisifanya hao ala kuli hali haina mwanadamu ngefieri ya ukana tiwalili ambana ya haki batina ukatili wa batina ukati twa gari ni hamvu batina uka tisaidia dwani mushanga mjokana ngamudovanu ililikana daula haki aureje ya ukaya sharita nganyabanu jerwa nili ya daula haki abo yofanya mdu plaisir wa mdia jua wanyanya waza kweli maislamu risaidia nao asibabu mbana ya haki ekale lori undwani njema wakalijushiliane ekanga baya undwani ibiri tanganyeri mwenese kwanga sidawe haizo emana mshatu weko ekala wabanu paro zawadi ikayo mwana mbahe do yafariki juzi akidini Hassan ngabo Abdul Bar ngabo Colonel Hassan Haruna wa Islamu wa hensia hatu izori jo ufanya ndizo watu hale karifu rijo ndwaro mbele wa watu ikamhimu kisilamu kiwanza ni kiwanzao haki okariomedi wa abantu Mwenyezi Mungu yawarehemu yarinike musomwema yaritole ele kufari adu ilinuvanu no wandu wikangwa msaidi yao yarinike madama na wajokana hamu wajokana irumbi wajokana imani wajosikinienti yatu insha Allah kariban haizo narinike fatia kwezi. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ بالفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وازواجا خيرا من ازواجهم. اللهم ان كانوا محسنين فزد باحسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم انزل نورهم في قبرهم. اللهم اعطهم كتاب بيمينهم ولا تعطهم كتاب بشمالهم. اللهم نور قبورهم. اللهم نور قبورهم. ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار. اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا وفي الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم انزلهم منزل الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم من اراد بجزر القمر خيرا فاجر الخير عنده ومن اراد بجزر القمر شرا فرده في نحره. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
Marhaba. Ewa, mavulingo bakio. Non, kastorevo, si kastorevo. Mpaka daula ya haki. Eji warayomba banu keji waendelea nani wandukao azali hawarihitwa Mwenyezi Mungu ya walazima hala mema wake miongoni mwa rojo kambe boni insha Allah. Manifestation hatu ngejenda na ukaza kifuban na wene sano rodo kazi mbwana zinu Donald Nam Donald akaza Ewa Gardio, s'il vous plaît, nous avons l'honneur et c'est un grand plaisir d'accueillir notre cher frère et ami Donald, un militant qui n'aménage pas ses efforts, que ce soit dans les lignes de métro ou du RER, pour dénoncer la politique française en Afrique, pour dénoncer la mainmise de la France sur l'Afrique, pour dénoncer la politique d'exploitation de la France à l'égard des Africains. Donald, tu as la parole. Merci de mon premier coach. Vive l'Afrique libre! Vive l'Afrique libre! Vive l'Afrique! Et solidarité. Merci Donald. Merci encore, frère. Merci donc de m'accorder la parole. Peuple comorien, on était hier ensemble encore. Hier, j'ai été content. Parce qu'on dit que si on reste sur notre volant, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Hier, j'ai appris et j'ai été content parce que dès que j'arrive, je vois l'intervenante de la demoiselle, bon, je ne me rappelle pas trop de son nom, mais Zaytoun qui expliquait, nous venons d'Afrique, nous sommes le peuple congolais, nous sommes le peuple tchadien, nous sommes le peuple du Mali. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et le message que je donne dans le métro, c'est le message pour l'espoir, pour nous les opprimés. Je rappelle juste que nous partageons une monnaie, nous partageons quelque chose, vous et nous, où on nous opprime ensemble, c'est le franc CFA. Mais là-bas, on dit le franc Comore. Hein, la BCC, la Banque Centrale des Comores. Dans la France, tient l'économie. Dans la Banque Centrale, en réalité, c'est la Banque française. Comme les banques qui sont chez nous, c'est la France qui contrôle l'économie de nos pays. Et il faut savoir, l'injustice dans le monde est instituée par cette oligarchie autoproclamée qui se dit la communauté internationale. C'est pourquoi on aura beau arrêter les Comoriens chez eux, ils ne parleront pas. On aura beau attricher les élections, ils ne parleront pas. Et c'est la même chose, vous allez remarquer, les problèmes qui se passent en Afrique, ça se passe chez vous. Le dénominateur commun, il faut le dire parce qu'ils ne veulent pas le dire, c'est la couleur de peau que nous partageons ensemble. Et moi je pense que nous aurons la solution qu'en nous mettant ensemble. C'est une bonne chose, cette convergence de lutte. C'est pourquoi j'avais dit à Farad, le problème c'est pas qu'on a besoin de 10 ou 15 juste déterminés. Le problème est qu'il faut qu'on gagne cette lutte. C'est ça le problème, il ne faut pas qu'on vienne ici toujours à 10 et après 10 ans, 20 ans, nous aurons, la jeunesse n'est pas éternelle, nous n'aurons plus la force, on va nous enterrer à côté là à Pontin et nous n'aurons pas eu le résultat pour qu'on est là. Moi en tout cas je suis là pour qu'on gagne. Moi je suis rentré dans cette lutte là pour qu'on gagne cette lutte là. Je ne suis pas venu là pour me distraire, pour venir paraître. Je suis venu là pour qu'on gagne. Et mettons-nous ensemble afin qu'on gagne cette lutte. Que tous les peuples opprimés se mettent ensemble. Que tous les peuples opprimés se mettent ensemble. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est un sentiment d'injustice. Que ce soit l'Algérie, que ce soit
appeler ça. Le panafricanisme, c'est cette idéologie qui réunit tous les peuples d'origine africaine. C'est ça le panafricanisme. Et le panafricanisme n'a pas sa naissance en Afrique. Non. Le panafricanisme a sa naissance dans les Antilles, dans les îles, là où ceux qui ont quitté l'Afrique sont partis. Le panafricanisme est né de Marcus Garvey. Le panafricanisme est né d'un tenor Firmin laïcien. C'est ça. C'est ce qui fait que nous nous unissons, nous les peuples d'Afrique, pour lutter contre un dénominateur, un ennemi commun. Le panafricanisme est né lorsque nos pères se sont mis ensemble dans un bateau. Lorsqu'ils se sont mis ensemble dans un bateau, ils ont eu la volonté de s'échapper. Là était déjà né le panafricanisme. Et comme nous le disons toujours, à savoir, pour rappeler toujours nos liens, d'après l'archéologie, d'après la paléontologie, d'après la génétique humaine, nous savons que l'homme est né dans la région des Grands Lacs, si on peut le dire, entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Congo, le Gabon, le Tchad, l'Angola. L'homme est né là parce que nous retrouvons tous les outils du génie de la sédimentation humaine dans ces régions-là. Et donc, nous avons le plus vieil fossile, Toumaï, au Tchad, 7 millions d'années. Et l'Homo sapiens sapiens, c'est 200 millions d'années d'après Cheikh Anta Diop. L'homme est né là. Et c'est ce même homme-là qui est sorti vers le détroit de Bering ou le détroit de Gibraltar. Et le blanc, c'est un accident de l'humanité. Si l'homme n'était pas sorti de son continent, le blanc ne serait pas là. Et ça a été prouvé par Yves Coppens, un blanc, donc un archéologue. Et qu'il a prouvé aussi. Et les tests ADN ont démontré que toute l'humanité est monogénétique. C'est le même ADN. Voilà. Et cela ne devrait déjà nous renforcer dans notre combat. Et moi, j'y crois de tout mon cœur. Nous avons été les premiers et nous serons aussi les derniers. Je sais que nous arriverons. Je sais que nous aurons la victoire. Je sais que le Comore se libérera de cette dictature. Je sais que les Comores auront la justice parce que la force est à nous. Et je sais que d'ici peu, avec les réseaux sociaux, d'ici peu, ça va péter. Je sais que d'ici peu, ça va péter. Et nous aurons le dessus sur l'oligarchie. Voilà. Et moi, j'y crois. C'est pourquoi nous sommes dans les métros tout le temps à éveiller les consciences. Je sais que le peuple se réveillera. Voilà. Et je dis encore bravo à vous qui êtes venus. Même sous la pluie, vous êtes là. Bravo à vous qui êtes là encore et toujours. Et j'espère, dans toutes les manifestations panafricaines, je vous verrai encore. Nous serons ensemble. Merci. Merci, merci, merci.